Sisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafasha abashosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo ufuze omashiya mahle engathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ezalo uthumbula utshatshatsha zalo upheshe uphesha zalo uMaguyane uMaguyane zalo uVaphi uVapha zalo Nokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke embukelo impunga yesintu ukuthi sifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nayo insizwa la yakwaNcayiyane Kunjalo. Ujikelele babembiza baze siqalo nesiphetho. Niyaphila kodwa mne wethu? Siyaphila mntaka baba, akukho isilakhala ngakho. Siyabonga futhi ukuthi niphinde samukele lapha ohlelweni lethu oluhle ehlele lisiza abantu ngaso sonke isikhathi. Nathi silana nje phambi kwabantu phasi kwesipanisezwe ngoba vele lento kufanele ukuthi abantu basizakale, kufanele ukuthi abantu balapheke, kufanele ukuthi abantu babuyise zonke lezi zinto idlozi labo elalibadale ngayo. Awukubulise ke kodwa nje ehadini ngekhweni lami awubabulise nje mne wethu abantu bakhona babulise kufanele phela abantu basekhweni bayigugu izaboma phela lezo ke la kuphathwa khona imithi yangempela usho kanje yaziyo nginibingelele babukele emakhaya lo khulumayo usakhisizwe ubaba mayemqaba phela mele sisilandene negama usakhisizwe igama angiphalo ngobabomzana ibizo lakho usakhisizwe igama ubukeka uyinsizwa esencane omunye umuntu uzothi hey kufana ngabe lo usake esikoleni cha kuphela kuyiqiniso lemsulwa yebo ngisasesikoleni ngiyafunda euniversity eDUT bangazi kabaningi njengojikelele njengomuntu oselaphile kakhulu isikhathi eside khona esikoleni futhi ngisebenza ngabafundi ngisebenza ngabazali babafundi kodwa ke insizwa ungabaniki abafana umuthi kuba hayi cha phela kalafo ngaxoxiswana ukuthi mhlawumbe lo muntu loyo ufuna ukumoya la ungabaniki konje eDUT kuyiqiniso ungabanika kakhulu zabahlala eMares alinge nje uzobanika kodwa phela ngokukhulu ngokukhethekile mase soya la ethongweni angikwazi ukukhipha umuthi wentombi ngoba iyona lento edala ukuthi ugcine ususebantwini abaronke kanjani lento leyo yenzeka ngalendlela yokuthi thola ukuthi idlozi lakho likhethele umuntu kodwa wena ngokusebenzisa lezi impande sikunikeze zona wena usuya la idlozi lakho engazange likhethele nalomuntu lo osekuqoma manje usekuqoma ngomgunyathi ile mpande hey Nkosi yami wencayiyane sisathinta nje indaba yomuthi wentombi bengaqondile ukuthi ngingene kulento sengizokhuluma ngayo manje kodwa singejika manje yabona mnethu ngeke sakuhloniza ukuthi abantu abaningi ebudlelwaneni babhekene nengwadla kodwa ke ngifuna ukuthi sigxile kakhulu ebantwini esebeganiwe Nkosi yami sigxile kakhulu ebantwini into yabo esinekusasa Nkosi yami othola ukuthi mhlambe insizwe sihambile yakovela ike enhlelweni zokuthi iyovela Nkosi yami abantu labo esingakhuluma ngawo asikhulumi ngabantu abazijolelayo nje sikhuluma ngabantu abafuna ukuvusa imizi sikhuluma ngabantu abafuna ukwakha imizi Nkosi yami babhekene nempi enzima kakhulu uyazi ukuthi owesifazane angaphupha indoda yakhe kungathi iyajola nendoda iphupho owesifazane kungathi uyajola kanti hayi ngoba kunjalo kodwa into ekhandiwe ngenhloso yokuthi izobahlukanisa labantu bona bobabili wayibona lo
manje mnewethu ngiyafisa ukuthi la ebudlelwaneni phakathi kwabantu abasuke befuna ukuphumelela uke mhlawumbe usiqwashise ubaqwashise ababukele ukuthi yinani mhlawumbe kufanele ukuthi bayibhasope njenganomuntu yena ojwayele nanokuhlola izinto ezibashayayo kakhulu othola ukuthi abazinaki ngiyazibona izichitho ezithunyelwayo kubona yes kwesinye isikhathi uthola ukuthi oyedwa nje kunengane yaphuphu Nkosi yami akayilungisela akayenzele lutho yabona umbuzo udinga iskili sokucabanga kakhulu ngiyawuthanda uyabona lento ngizoyisusa lana ekuthenini khona bantu besilisa yekani mokuthi usemncane njengathi kanjena ebese uhamba uthi uyolala nosibanibani uhamba uthi uyolala nosibanibani uhamba uthi uyolala nosibanibani ngoba leyo nto leyo iyona ekhanda izinto ezingezinhle kuphekwa ngoba le moya esuke ila emzimbeni wakho iyona le edala ukuthi mhlawumbe ngisho kuthiwa usuthi bayibathi sekusehlishile manje sengifuna ukuthi ngivuse umuzi ngibe nazo zonke lezi zinto lezo kuzoba nzima ngoba lethi amadulala wenza zonke lezo zinto lezo sekubuyela nalana ekuthenini khona ufike walala nentombi nto ulala nalentombazane lena kuyafika emndenini walo ntombazane kuyakhalwa khona kuthiwa ayi waze wasonela ingane yethu lapho sekuyaqala ke manje leza inyembezi ezikhala lo wamuzi loyana zibhasope noma mase uthi ufuna ukuvusa owakho umuzi kunjalo ngoba abantu abaningi sebenomkhuba ukuthi bayalala namantombazane abasabahlawuli abantu bayakhohlwa isintu sabo abantu bayakhohlwa izinto ezibalekile engadala ukuthi ekuhambeni kwendlela noma ebudeni bendlela kube izona izinto ezibavalayo le ngenxa yokuthi wena ubuthi ujabulisa impilo yesikhashana emnotho uthinto okunye lama uthi ngenkathi abazali nethongo lalentombazana oyonile esikhotheni hey Nkosi yami bekhala ngoba phela usikhotheni umuntu owona intombi uma kubhlungu uzophuza amanzi uma usanothando lokuthi wena wona intombi eziphelele ezimhlophe uyone kufanele wazi ukuthi usikhotheni uma wenze njalo usukubulele ngoba lengane uyibulele esigabeni ebikade ikuso lento oyiphuce yona uyiphuce igugu into engaphezulu kwequalification umntombi bungaphezulu kwequalification umuntu onequalification angaqhosha njengequalification kodwa umuntu oyintombi usuke ephethe into enkulu engaphezulu kwequalification into ongayi esikoleni uyoyifundela into ozalwa nayo uyabona into uma wazalwa nayo isuke inkulu ingakho mina ngithi o president abantu abawusopolitika mina abantu nje uyabona kodwa amakhosi ibona abantu ngoba ubukhosi uzalwa nabo ubukhosi abunayo inkontileka manje na ukhuluma into enzima umnewethu umethi lezo nyembezi ezakhalwa abazali zizokuvimba ngoba leyo ngane owayona kufanele uyilobole igane ibe umfazi kunjalo lapho yabona njoba imizi abantu abaningi bahleze ezokhala umuntu athi uyafetshelwa wenzelwa yonke lento leyo ingoba vele mesiqale sithi ukuhlehlisa kancane sisokucheck ukuthi emtsizweni bakho ubehavior kanjani ngoba icala aliboli mntaka baba icala aliboli lento leyo iyona into ekazi ukukhanda izinto engalungile kuwena uyayibona nje usumuntu ngoba ngisho nganemali engakanani kodwa uthando mali ungekho awujabuli so leza inyembezi lezana zikuvala nje khona lapho othandweni usabathe uthi ngisho ngiyanikeza imithi ngigayele ngisho isikhwama ekaziwa kahle ukuthi hayi vele intombi ayidabuli uzoyithola ukuyithola kodwa injabulo uyoyithola yena ngeke walimaza nawe manje nobakho ubudlelwane lawa mathonga labantu asiyakulimaza umbuzo kokhona mnewethu ukhona umuntu lo zazi ukuthi unenkinga enjalo ngiyabona mnewethu ukuthi umuntu kufanele vele ukuthi ahambe ayokulungisa lelo cala kodwa kumuntu ke wenza njani umuntu ikhona indlela angasizakala ngake sithi ke mhlambe ke omunye walala nomuntu lo muntu ikakhulukazi njengoba nje uke university lapha kuyahlangana kuhlalwe emaresi
kwenzeke yonke imikhuba emva kwaloko omunye usedwebe uyakubo omunye udwebe uyakubo useyathola manje umuntu ukuthi wena ithongo laleya ntombazane liyakhala wena walala nentombazane wena ekade ishonelwe indoda Nkosi yami izilile ulungiseleka kanjani lo muntu ikhona indlela okanye imithi akwazi ukuthi ahlanjululwe ngawo ukuze izinto zakhe zikwazi ukuthi ziye phambili kuyiqiniso elimsulwa lelo nanoma ke isuke sizosebenza lokwangempela ngoba lapho singesadlali kufanele ukuthi impela yonke into siyenze ngobuchule futhi siyenze yenzisiseke ngempela ngoba suwe ingasekho ukudlala kufanele ukuthi siyenze iprocess yonke ukhombise nokuzehlisa futhi ethongweni lakho ngoba okusuke kubaleke kakhulu so lo muntu kufanele ngathi ngamthatha bese ngimisa kakhulu ethongweni lakho ngiyomxolisela kulona kakhulu ngoba wonile kulona bese ngoba angithi phela njengoba into sengesahlangani kahle ingoba selimdubile kwalona seliqhelile kuyena so sekufanele ukuthi lo muntu loyo ngimnxusele nakubona amathonga akhe bese ngiyamhlanza ngibese akhombisa ukuzehlisa ebese kuba khona nethembiso futhi alithembisa lona idlozi lakhe khona azokwazi ukuthi yonke into yakhe athi mayiseyenza ke manje ayenze ngokweqiniso angikuzwa kahle mne wethu sesizophetha nje kukhona abantu ukuthi mhlawumbe lo mne wethu bashawa nje ngezichitho uthola ukuthi mhlambe omunye bamthumelela izinto zokubahlukanisa yabona ngoba abanye abantu bayama endleleni yabantu uthola ukuthi mhlambe insizwa ihambile yenza iphutha yangaphandle uyabona lo nto iyalala ngikhuluma la ngabantu abaganile nabantu esebefisa ukuthi babe nekusasa ingakho ngikhuluma kanje ngoba yikho insizwa eganiwe egunyaziwe ukuthi idle kwenye indawo kodwa indoda mayiganiwe iphakelwa umfazi wayo kunjalo lo ayihambi idla yonke indawo le idle ekhaya uyabona lo naye indoda isiphumile yathi yaphuma kanti lo muntu wesifazane kade beke unoxhaka wokuthi uma esefika lapha esethu uyakudla lokwakudla kwalapha konkosikazi sekunosawuthi omningi umuntu okenkingeni enjalo iyalungiseka into enjalo ngoba phela kunabantu othola ukuthi umuntu wesifazane uzofaka ama spice kuyavutha ngempela ifika indoda ithi iyadla isiyafika isiyadla manje ekhaya ukudla sekuyababa usenqene ukudla uyabona lapho ngoba abantu bahlezi behlabezana nezinkinga engafani nomunye yilumbo omunye usuke mhlambe lale nomuntu oqushiwe nazo zonke lezi zinto lezo kwesinye isikhathi intombazane kuyikuthi ibizama ukuthi mhlambe kube ukuthi iyambamba ukuthi mhlambe akusekufa kuphela uyobahlukanisa umuntu onjalo yebo la kojikelele impela uyakwazi ukuthi ulapheke bayakwazi ukulapho ujikelele ngalendlela yokuthi ukwazi ukuthi nihlangane futhi niphinde niqoqane osesekubalekile futhi ngoba kumele siqinisekise nalokho njengoba uvele wahamba wayithi uyodla ngaphandle noma ushelelile wayodla ngaphandle vele lelithonga lalentombazane selithukuthele kunjalo selithuthele lona wena uzobona nje izinto zizenzeka ngenye indlela ongayiqondi noma sekwenzeka izinto okubungayihlelanga sokuthi uma ufika ekhaya umfazi usevela akutshele manje athi hey ukudla kwakho uyokuthola lapha kuma microwave akuthukuthele yena kepha sekilabantu laba bakuyena abathukuthele kufanele ukuthi vele ngizokulapha ngikwenze konke bese ngihlehla nawe ke manje sesiyakhaya ngolinxusa futhi lathongo kumele ukuthi angithi kakuthiwa udala umfazi mayonile uyahlawula la ekhaya uyawugeza umuzi kusuke vele lo muntu vele kufanele ukuthi ageze ekhaya ukuthi wonile ngokuthi uhambe uye ngaphandle nowethu asingawageqa magula ngoba simuke mbukelo wempunga yesintu le nambo lokuzibona sivela ezakhe umfokancayane phezulu ehadini inkosi yami phezulu ehadini asekhweni lami hayi ngaganwa ngakhona uNdlunkulu nje wakakhona impela ngase wakakhona uNdlunkulu siyacela ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le number lokuzibona sivela le screen sakho ezakhe umne wethu umfokancayane
Isigodlo sakho sikuphi mnewethu? Sila eThekwini eMayville. Yeah. Mawugibelile nje ugibela ama taxi, mawukuthi ufika ama taxi, kodwa futhi ngiyakwazi ukuthi ngikuyalele kahle njengomuntu osuke enothando kuma patients. Wonke umuntu ngiyam-attenda, wonke umuntu ngiyamnakekela. Yeah. Bese usala endaweni la ekuthiwa khona ise Kettle Crest Library. Ilana ke bazofika khona ngithumela umuntu ufika kulande, usuyabuya uze emakhosini ngokukhethekile, nginesikhathi sakho sonke, ngiyakuhlola, ngenza yonke into. Asibonge kakhulu kwembukelo empunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga. I want to